Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Janepih Football Club Haka Sien ka Nyngkong kalayo ban Rung ka Meghalaya State League hadin pakalala ban pelim ya ka mau kenro haka jiakun ya ka final jong ka MSL qualifier West Khasi Zone bala pelong da ka Meghalaya Football Association. Ka Janepih ka badan hapo ka Motion Road Sport Association. Bat ka mau kenro ka badan hapo ka Tersat Area Sports Association haka arpulai terik ulber arjar penrio kila hiar syamairang ban yakun ya ka final qualifier bat ban yakni ban yorung syaka Meghalaya State League 2025-2026 haka jengkun ya ka final qualifier bala pelong hamadan dom maulum pendeng umyong mairang ka Janepih kalala ban pelim ya ka mau kenro da laigo lakawai da kani kijing job ka Janepih Football Club kabalalong kalado na West Khasi Zone bat kala yorung sendon siya ka Meghalaya State League 2025-2026. Ka Janepih kala qualify sa ka Meghalaya State League. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.
Skoda.